What's up man, abakunzi ba Icubahiro TV turabahaye kaze kandi turabahaye mwiriwe aho muherereye hose. No musi ndi kumwe na itimu ikomeye cyane, ndi kumwe n'itimu ikomeye cyane ya Nix. Ndi kumwe na president nga anye niwe nzi mu mwino timu wenyene kabisa, abandi ngira ngo baraza kubidondora n'abantu babica bigacika kubijaye no gukina filme ndundi, filme z'igiswahili ndetse filme inyarwanda. Nagira ndababwire yuko uno musi ni show abatabira barahomba, mukubite ko subscribe, like and comment. Bajo mwihangane kuba nabatunguye hano hantu, nagoma ndabasaba umwanya tu kidogo tuganire kubijanye n'akazi mukora. Bakwita ngwiki bro? Ku mazina yanjye barabizi, niki nitwa Anix Benjamin. Uno mutipe bamwita Anix Benjamin, ndiko ndabona n'undi mutipe hafi yiwe, reka nawe atubarire amazina yiwe. Bakwita gwiki bro? Nje mu busanzwe banyita Idrissa Abubakar, ariko muri comedy banzi nka Diboa. Idrissa Abubakar. Ndiko ndabona n'ibintu by'imirire baguma babazanira ama brochette niki kandi bariyizi bro. Ndiko ndabona n'undi mu sister ngaha, reka nawe abibwira. Ku mazina yanjye ni Ndayisenga Francine, ndi gukina filime bahamagara yuko kuraje ngo ndakina ndi mu mama, urumva ku izina ry'u comedy ni mama. No muntu nawe bamwita Francine ariko ngo ni mama bivanye n'akazi akora. Kuri no musi uri hejuru rero nagomba tuganire, nubwo bariko barafata kamwe sanze nka timu bariko barihereza kamwe, ndiko ndabona akunyu baguma bongera ko ngira ngo ivyo kunywa biraza kugwira cyane. Ntabarambiye rero bafanzi bacu, nagomba ndababwire yuko aba bantu ngomba mumenye ico bakora. Hariho benshi bagumye batubaza ngo Nix bakora gute, Nix bagezehe, Nix ivyabo ko tutariko turavyumva. Kuri uno musi uri hejuru twaje turi show, ndabinginze mudukurikirane cyane, mudutize amaso, mudutize n'amatwi kugira ngo dukomeze kuganira. Bro, wewe wavuze yuko bakwita Nix, muri no timu ujejwe iki, ukora iki? Muri iyi timu ni ngiye president wa Nix Film. Okay, uyu ni president wa Nix Film. Bro, nawe ukora iki muri no timu? Nje urebye ndi umukinnyi vyacu usanzwe, ariko ndi n'umujyanama wa groupe tu. Ndi umujyanama wa groupe nka n'umukinnyi w'imena cyane muri groupe yacu. Ni cyamamare bahisemo kugendana kuri uno musi uri hejuru. Nawe mabuja ukora iki muri no team? Je ndi vice wa president, urumva ku buryo ndi vice ndagenzura n'abana banje ngene babitwara neza kuko nije nkuze muri bo. Bakwita mama president. Nkuko bisanzwe rero jewe nagomba ndababaze nkuko abafanzi bacu badutumye kugira ngo bamenye ico mukora n'ingene mu vyitwaramwo. Kugira ngo wewe ube uri president wavyiyumviriye gute kugira ngo ino timu ibigeze hano hantu, ino timu wabihereye? Bro, kwa kweli ntari twemeye kuguha umwanya ariko wadutunguye cyane, uko izi saha hari akamitingi twari meeting y'abafite ya groupe. Ibyo niyo mpamvu namwe vraiment muradutunguye, ariko ntari mugihe twamaze kubaha umwanya reka tubahe ibyo mukeneye, kandi nizere yuko abafanizi ba Icubahiro TV natwe turahari warara twese nkuko mutona twese kabisa. So njewe gitekerezo cyanje mo ko ari talent yanjye rero maze kuba talent yanjye, ndavuga ati vraiment reka nkore group yanjye nk'umukinnyi acteur. Vraiment ko ni ibintu iyo mbonye umuntu arimo arakora ikintu acisha bro binaniumiza sana. Uyu ni president ariko aratubwira impamvu yahisemo gukora ino groupe. Mama president, we nawe vyakujemo gute kugira ngo wisangure mama president muri no groupe, cyangwa nawe ni talent yawe vyaje gute kugira ngo utangure gukina filme? Urakoze cyane kumbaza ko nguko, vraiment kugira ninjire mu bintu vya comedy byabaye ibintu byiza cyane kuri jewe, kuko iyo umaze kwinjira mu bintu by'imikino bisigura yuko n'umuntu ari hanze wese arakureba, manake ubu uri free, umuntu wese abakuzi. Kandi kugira je ninjire mu bintu by'amakomedi byabanje kunja muri jewe, kuko bitanze mu ntago mbana nabigiyemo, nuko byabanje kuza mu maraso yanje. Kandi ingene byari bimeze nuko
nabitekerejeho maze kubitekerezaho numva yuko hari timu ya Nix ndavuga ati yingi nanje nkwiye kwirane kuyinjiramo ganda ko nanje vyanje vyatera imbere gato ariko ndashima Imana aho tugeze vraiment uretse abantu nyene bo hirya no hino bari kutureba nyene hago bazadufashe nyene nabo badufate ku mugongo nawe uravyumva ya uyu ni mama president murumva yuko avugira neza itimo yiwe ivi sasa ni show maniga ko mbona umenga ntimuryohewe muri ko murafungura ariko womenga muri ku kigandaro I don't know why man you have some maniga yo bro kujyanye n'uhoro bitwerekanye no mu mafilme yawe erekana talent yawe kugira ngo n'abariko baragukurikirana kuri Icubahiro TV babone ngo ujya muntu ivyakina ni ibintu bimurimo ni ibintu biri mu maraso si ibintu arinda guteresharija bro ndiko ndabona umenga urarakaye cyane mani vipi mani nago ndakaye man ariko urankanze bro urankanze kabisa kugira abafani za Icubahiro TV bano ko turi serious mu byo dukora anyway twebwe vraiment bitu nabagati ni zoba kwintu turimo neza cyane ya zoba bisobanuye ikaba stari ya utuntu muzamuzana udutera umukuntu ugasanga miko muravuga udutera ume ugasanga mugurishije umuntu nkanje zoba sinzi nico bisobanuye abisobanuye iki se bro ana zoba ana yukoze ikintu igatwika abantu aho cyose bakaguma bavuga ati nixe respect man kubyo wakoze cool man ariko mani birasaba nuko uryoherwa mani uri kurajya inyama nta muntu ajya inyama ashavuye bro we vipi irifo yuko uryoherwa ukereka abantu yuko uryohewe none mani nagushishe none bro nago washishe mani yo mani ikirigite basi upfume widigadiga basi abantu bakona uri kuraseka mani nago washishe mani ahubwo gusa twebwe ababyeyi bacu batwigishe mu gihe uba uri ku meza uri gufata ifunguro heshimia kwanza kile kitu chenye uko natumia. Ndio heshimia, lakini unaweza heshimia kitu kunatumia ukakuwa simaa ukacheka basi mtu akaona kama kuna furahia chakula yako, si ndio? Kwa kweli nimefurahia, lakini sidhani kama naweza nikazidisha hapa. Basi kufurahi kwako akose kama kufurahi kwako naweza alia. Samahani bafazi bacu ndikwenda bacanganyika Iswahili ariko navyo biba bikenewe ku mpande zose. Yo bro ndikwenda wone ubundi mutipa bari happy kuntu uyo mutipe bamwita Idrissa bro. Nagira ndakubaze kugira ngo uje mwino Nix vyaje gute wabikuye kuki? Ya ngiye kugira ngo nze muri groupe nari umuntu ura usanzwe nari mfite impano yo gukina pe ariko ntazi neza ko nyifite. Nibwo nabonye bagenzi banje ibintu babirimo n'iki mbona bari gukora utuntu tunejeje cyane, nanjye ndavuga ariko se biriya bintu ngewe byananira mbigerageje. Ya nibwo nagiye kugerageza nsanga kuko n'impano ndayifite tu. Nagiye kubikora nsanga ahubwo hari nabo ndenze mu bari basanzwe babikora. Nsanga rero impano ndayifite tu. So ikintu nashaka kubwira abagenzi banje n'abandi bana tungana n'iki ntibitinye bagerageze gukora kubera ko ukuntu umuntu afite impano sibyo ya akitinya ntiyumve ko yajya muri bagenzi be ayikore ajye bitinyuke muri make bakine barebe ko hari icyo bageraho. Urabona deja nk'ubu hano muba mwatwitse muba mwimanukiye ya abafanzi bacu kabisa. Uno munsi ndabona nisho bariko baranywa nibampaye Nix, sinzi ko ari ubukene, sinzi ko ari umutima mubi, sinzi n'ivyo ari byo. Mama president vipi ko mutariko murama brochette mwihereje amasoda muriko murakubita erega nanje ahasaho nahiye bro. Yo abafanzi bacu mama president we kubera asanzwe ari umuvyeyi arandodesheje ya murabibona namwe abandi batipe bikawukiye ariko uyu nawe kubera ari mama president nk'umuntu w'umuvyeyi ya uno musarandodesheje. Nagira ndakwaze rero mama president, asante sana kwanza kuba brochette ya nanje nasanzwe ndakarya ariko ni hatari ya ni hatari ariko turi mu kazi turihangana ariko mwihangane kuba ndabasavye mani nanje kiransatura ya kirame nagura bro. Anyway reka tubandanye kuvyatuzanye. Mama president nagomba ndakubaze wewe ubuzima bwa misi yose dusize ku ruhande filme ukora iki mu buzima bwa misi yose? Ya urakoze cyane kumbaza ivyo ngivyo. Ubuzima bwanje bwa misi yose vraiment turetse ivya filme tuse ku ruhande kwanza. Nk'ubuzima bwanje nubwo gusenga Imana pe. Ya mama president umusenzi ushobora kuba umusenzi ugasanga urikora umuntu wo muri korale cyangwa ugasanga uri umuntu nka mama pasteur nkuko umvuri mama president
ukora iki mu magambo make ku murimo w'Imana? Ya ikintu nkora mu murimo w'Imana, ndi umuririmbyi, ndi umudiakoni, ndi umuvugishwa, manaka akazi k'Imana kose ndagakora, kose ndayobora, manaka nkora ibintu byose. Oh haleluya. No muririmbyi, no muvugishwa, umurimo w'Imana arawumenyereye cyane. Ndabona mucoma aje gutora ibintu by'amasiyete ntimwo mutuma basi akandi bro, kugira ngo nanje ndawe ngire. Ariko anyway reka tubandane n'icyatuzanye. Yawe ko barabaha balance mubika, ariko president ilifo nanje nichore basi nikereshe baba. Nikereshe basi. Unasema na bado. Ya mama president, kuri uno munsi uri hejuru kumva wewe ukina filime, ko tubona abantu bisi benshi bavuga ngo gukina filime ni ibintu by'abamaraya, ni ibintu by'abantu batisonera, ni ibintu by'abantu bashira isoni. Wowe wiyumva gute abantu babivuga gutyo, ubabwira iki? Ni igiki wumva ubanegura ko abo bantu nkuko nabo baba batunegura ku mirimo dukora? Anyway hariho n'abantu bashobora kumbana kuri TV bakavuga ngo uriya mwana nishira soni. Ya mubivuga ariko nta ribi, je ndi mu kazi. Ya nagomba ndakubaze rero we nawe kugira ngo wivolonte kuja muri ako kazi, ubuzima bwawe bwa misi yose urubatse cyangwa uri umukobwa? Oya je ndubatse vraiment, mfise n'abana batatu, mfise umugabo umwe, kandi umugabo wanje ntaga aza ambuza ibingibi byo gukina kuko nawe ameze nk'abastari nawe. Kandi ibintu byo gukina hari beshe baravyitiranya, hari kuvuga ngo gukina ngo ukina, hari gukina lore imbi, hari gukina ubusambanyi, hari gukina ukina wipfuza umwana w'umuntu, kandi ibyo ntago ari vyiza. Ariko twiye kubikino dukina ni inyigisho zo guhereza abantu ibiriko biraba mw'isi. Ntago ari kuvuga ngo turi gukina ngo ibintu bibi bimwe by'ibitera soni turi kwihisha, apana. Twe dukina inzira yo kwereka abantu ngende bakwiye kugenda, nimba ari abasore ukwiye kwifata ukunguku, nimba uri umumama ukwiye kwifata ukunguku mu rugo rwawe, nimba ufite abana bakunaniye ururabe ngene uri bubigenze kugira abana bawe urebe ukuntu baca bugufi. Ngibi nivyo twege tuba dushaka guhereza imico abantu, ariko ibintu by'ubushirasoni wacu mu bikino byacu nago tubishiramwe vraiment. Anyway murumva ino groupe yuko ari groupe ikomeye cyane, ni groupe yisoneye, ni groupe y'indero, ni groupe ibica bigacika kubijanye no kwigisha ugwaruka guno munsi, kubera murabibona ugwaruka gw'iki gihe murabizi tuba tugoye cyane. Anyway mabuja umugabo wawe ntashobora gufuha kubona uri kurakina filme. Anyway hari gihe umuntu ashobora kuba ari muri filme ugasanga umuntu ari muri filme, par exemple bakinye uri kumwe na Sheri Shushu, ya umugabo wawe ari karabiraba ntashobora gufuha ngo yumve arakajwe nico kintu uri kurakora. Bimeze gute, urashobora kutubarira? Ya urakoze cyane, ibyo ngibyo vraiment nta n'ukuntu umuntu yabihagarara ko pe. Je nkunda gukina filime ndi umumama, kandi niyo nkiyende umumama urumva bisigura ko nyina ndufite umugabo, ariko nago bisigura ngo uyu mugabo abaye umugabo wanje. No, umugabo ufite kwinana nawe ari umugabo wanje kwizina, manake no umugabo wanje mu gikino, ariko nago ari kuvuga ngo tugiye kuryama ngo cyangwa wewe manake byanerekana ko ufite umugabo, manake hari kiye nyina ifite umugabo, hari kiye nyina ndi umupfakazi ifite abana, nkaza rero abana banje nimba baba barananiye nkabahanura, umugabo wanje rero kuri ivyo abibonye abone ko atakintu gishasha kirimo, kuko ivyo bintu urumva ni ibintu byumvikana vraiment. Okay, uranyibukije ukunda gukina ngo uri umupfakazi uri umugore. Anyway ntushobora gukina uri umukobwa muto kubera uravyemera nawe kukuze. Ya ari ifilime imwe narakinye ndi umukobwa, ariko ndi umukobwa mukuru, manake nari nkuriye batoyi banje, nari mfite batoyi banje b'abakobwa ariko arije nkuze. Urumva nta mama twari dufite, ariko nije naciye njya mu kiringo cha mama wanje. Erega we urakaze. Ya mama president aratwika arotsa arimanukira, muramwumva cyane. Anyway mama president bitewe n'ukuntu ariko arasobanura filme zabo, ni ibintu biteye igomwe, abantu boshaka bakaja kuri channel ndi bazabozibona. Anyway reka mpe ijambo president w'ino groupe, yambwire ino groupe yanyu impamvu yitwa Nix, umbwire n'impamvu nyene yatumye mukina filme bro. Erega gukina filme si vya bose, ushobora kuba wakinye filme kugira abakobwa bakubone bakwishimire cyangwa abakwiyumvemwo. Anyway urashobora kutubwira ati je nakinye filme nk'umwuga wanje, ubye nakinye filme kugira ngo niyerekane, cyangwa ati nakinye filme kuri talent, cyangwa nakinye filme kubera imvo iyi neyi. Bro sindakwinjira ariko nari ndabikeneye cyane. Gukina filme kwanje suba unancha kwiyerekana wapi, so hari abenshi nkuko bivuze babikora bashaka kwiyerekana, ariko twebwe wapi, twebwe nguko twebwe
ni impano yacu kandi ibintu bya filime dukora turashaka kwigisha abantu muri rusange sobango ngo n'urubyiruko ngo no n'abantu bose uko ibintu dukora ni inyigisho. This is Icubahiro TV ndiko ndakumva ijana ku ijana nagira ndakubaze bro mu buzima bwawe bw'imisi yose uri umusore cyangwa urubatse? Yes, ndi umusore kabisa, ndi umusore. Udatangazwa nanje nuko ubona tungana ariko je ndubatse kabisa, ushayiona pete hapa. Hii nishaivalishwa kabisa na imebarikiwa na Mungu. Haya basi twagira tugende nibijanye n'akazi. Mu kazi kawe kamisi yose usanzwe ukina filime zonyene cyangwa ufise akandi kazi kagufasha mu kwiyungunganya kwawe? Mu kazi kanje sinabwiye ngo ni filime gusa, so tadufite n'ubundi ujob bwo ku ruhande dukora, ariko cyane ikintu dushira imbere tuba dushaka kuzamura n'aka kazi kacu ka filime kugira tumenyekane hose, dukomeze no guhugura isi yose. Mubayeho kugira ngo muhugure isi yose ku mpande zine zigize isi, abantu bose bamenye ati Nix ikora gutya na gutya, kandi turabona abantu bohinduka ukumva izi nizi. None bro nagira ndakubaze nta kwinjiriye mu buzima, ni hehe wibona imbere y'imyaka 5 bitewe naho watanguriye? Urashobora kutubwira ati natanguye bimeze uku nuku ariko pour le moment bimeze uku, ni hehe wibona inyuma y'imyaka 5 bitewe n'ibikorwa uri kurakora? Bitewe n'ibikorwa ndi gukora vraiment uburyo natangiye izi saa sikomeze, kandi ibi bintu bigenda bima chance nyinshi zo gutuma ubuzima bwanje bugenda buhinduka, kandi nkaba mfite n'ikizere yuko nkuko ibintu bigenda biduhindurira ubuzima na timu yanje, nizera yuko imbere yanje niyo myaka 5 uvuze baba ntagizagera ni nyinshi cyane, icyo gihe nzaba sesa Imana ari ukuntu yabigenje twarahindutse vraiment, twarabaye abandi. Okay. Murashobora kuba mwarahindutse, natwe nivyo twifuza uko buca nuko bwira, tuba dukeneye gutera imbere mu byiyumviro cyangwa no mu iterambere. Bro nagira ndakubaze none mu kazi ukora ko gukina filme, ko filme hari abantu benshi bazivuga ugutandukanye, hari abantu bavuga ati filme izikina abantu bibirara, mbega kugira ngo mwitwe Nix Film mwatanguye kuba muri aba Nix Film cyangwa mwahereye kuri comedy nkuko tubibona n'abandi bakinyi bashobora kuba babitangura? Ariko bro je ndiko ndakuraba mbona umenga ntumerewe bye, mbona umenga ntumerewe neza, wanukiwe man, ivyo ndabitinya ndatinya bro. Urashobora kumbwira ikibazo basi wagize kugira ngo tuganire twumvikana? Ashaka kwibaza ngo ntago merewe neza, ahubwo ndishimye nabuze uburyo nabivugamo. Uri muri bwa bwoko bwishimye burira? No. Fise data wacu bro yaryohe wararira amarira ukabona arasesetse ni hatari. Nawe urashobora rero kuba uri muri babandi yo banezerewe baca batangura kurira, n'est-ce pas? Wapi mana, ahubwo je nari nkitekereza aho ndi ubihere kwishima kwanje ndakugaragaza gute mbere ya fans bacu wa TV, kandi cyane n'aba fans ba Nix Official TV. Vraiment ndazi yuko mwese mudukurikiranye, so namo ndashaka surprise nakorera abantu, sibyo? Ese nishime mu buhe buryo abafanizi bacu? Anyway murumva president wino Nix ntararonka ingene yo kwishimamwo, reka mbe ndamuvuyeho mani, ndamureka sigara aratekereza ivyo aza kutubwira mu gihe cy'ivyishimo vyiwe, ndamureka baratekereza ivyo aza kutwereka, ariko ndiko ndabona arakaye cyane mu mwanya ava nkubitani kidaje mani. Reka nigire kwa Idrissa, numukinyi akomeye cyane kabisa, numukinyi akomeye cyane. Idrissa numuntu akina aseka cyane, ndibaza nk'abantu bakunze kureba amafilme ya Nix. Anyway inkuru y'umwana isubira inyuma, kandi ndacara umwana mu mbabarire. Iyo umuntu akeneye filme zanyu aca hehe kuri channel, aca hehe akanda hehe, yandika ngo iki kugira ngo abone filme zanyu? Nkuko nababwiye, ushaka kubona amafilme yacu uja kuri channel yacu kandikaho Nix Official TV, muri icyo gihe tutubona ibyacu byose guhera kubyambegeza kwaho tugeze, kandi niki turacyabategura ndaza abafanizi bacu tugiye kubaha vya moto.
Ya aba batipe je ndabibuka kabisa narabaravye muri filime bise ngo maisha ni muzunguko. Kama kawaida ni filime itwika cyane irotsa irababura. Ya nanje nari ndahibereye muri ico gihe ndavyibuka nari nahageze nari nabagendeye. So reka mbaze Idrissa bro. Ko mbona uri sima y'ukuntu wishimye kubera iki niki cyatumye wishima bro? Ya njyewe ndi mu busanzwe ndi umuntu uhorana ibyishimo cyane ndakeka n'abantu bakunze kureba filime zacu barabizi gusa nyine bibaye ngombwa ko bamarore ijyanye no kurakara ya umukinnyi nyine role zose azisangamo nyine biba ngombwa ko ndakara ariko njye ubundi muzima busanzwe ndi umuntu uhorana umunezero tu. Ya ndakeka sheri waramunezeza cyane ko yandumu nkunze kukubona aho buri hose uri muri peace man ubuzima urabworosha nkuko mba ndavyifuza nanje. Anyway reka ndakubaze kubijanye n'akazi aka kazi ka filime ukiyumvamwo gute urabibonamwe inyungu cyangwa uri mu ruhombo man? Ya aka kazi dukora nje buryo nkiyumvamo ngakora kwera ko inzi neza ko ejo kazangirira akamaro. Ya nawe ndi kubikora yego biracyankomereye urabizi mu gutangira n'ibintu biba bigoye cyane biracyadukomereye kubona umufungo gushutinga kubimenamo ni ibintu biba bitugoye ariko ntago tugomba gucika intege kubera ko n'abari hejuru nabo batangire hasi buri kintu cyose umuntu agitangirira hasi akazageraho yifuza tu ibintu ni gake gake. Ya mbese uravyishimiye kubona muri hasi ariko urabona ejo hazaza yuko ibintu bizamera neza. Ivi sasa nico uno mutipe Idrissa nawe andiko ndumva avyitwaramwe neza cyane. Mama president nawe ndiko ndabona sinzi ivyo ariko ariyumvira. Ubona gute president wa Icubahiro TV kuba yaturungitse kugira ngo turondere aba bantu mwebwe nyene ino team mwebwe nyene ico muri kugira ngo tubarondere nubwo dusanze muri bakeya murashobora kutubabarira cyane ariko president wa team yacu natwe Icubahiro TV kuba yavuze ati nimurondere Nix mugende mu bagendere kugira ngo twumve iryo bahema twumve iryo bagona kubijanye n'imirimo yabo uvyumva gute wiyumva gute mbese? Numva neza vraiment cyane Icubahiro TV mani bahumugisha kabisa kuko mwatwitekerejeho muratwiyumviraho kwanza muravuga ati reka barya abana tubazamure ukuntu kutuzamura kabisa nukuri turagushimiye cyane aho wicaye aho uri kutureba hose nukuri mani kugwirize kandi utera imbere kabisa kandi natwe twifuza gutera imbere kuko baravuga ngo nimba uri umucuruza bisabwirene wunguke urantegera neza ati nimba uri umuhinzi nawe bisabusarure kuko iyo uhinza n'usarure vraiment urumva kari ibintu bikomeye cyane abari ibintu bikomeye cyane niyo mpamvu rero twe dushimira Imana Icubahiro TV kuko yatwiyumvireho vraiment iravuga ati reka bana ndabazamura isanyene kugira nabo bamamare ukuri kwamamara pe. Ya turamamaje Nix films cyangwa Nix n'ibindi abavuze ngo Nix official TV. Ya nagomba ndababaze none bro mwebwe mu kazi mufise murabonamwo inyungu cyangwa murabona yuko mukiri mu marosi? Mu kazi uvuze akazi nta gusobanura akazi kari. Ya mani akazi turimo na kuko mukina filime nico cyatumye tubarondera mani. Yes. Wana wambajije amakazi menshi sibyo? So kandi akazi wambajije ilifo wambajije ubutandukanye. Yuvuga akazi. Numvaga yuko ari nk'akandi kazi ko ku ruhande. Ariko sorry. Ikibibaho. So ariko akazi ndimo ndakora izi saha no mufungo tukimenamo. Wacu ariko kandi ndizera hari abantu benshi batandukanye maraturaba bitavuze yuko banyakubahwa ku bushobozi bwanyu mubishoboye nkuko mujya mudukurikirana mwagira iki mwaduterera niyo nkunga nayo tatikeneye so nkuko twabana na manager turacyagira iki turacifatamo nka Nix official TV ariko twebwe ntago turacika intege ku buryo twarekera ahago tuzapambana mpaka. Yeah. Anyway ubu bamwita president wa Nix official TV. Nariko ndabaza rero bro nubwo wanjanye mu bintu vyakure wagiye kunzana mu bafanzi wagiye kunzana mu bafollowinga ariko nariko ndakubaza bro right now aka kazi muriko murakora ka filme uri kurabona yuko kariko karagushiramo umufungo papa cyangwa kariko karagutsubiza inyuma ndiko ndakubaza ico cyonyene nico shaka kumenya bro nkubwiye izi saha ngo kamo karansubiza inyuma nabwo yuko kamo karanteza imbere
nizere yuko abafanizi bacu Wewe TV mwanyumvisho mbivuga yuko hari aho kari kunkura naho kamo karangiza. Anyway ico cyonyene nico narishaka bro. Nagira yo urumva nyine aka kazi turimo buri business yose sibyo isaba budget isaba igishoro, so urumva kugira ngo tubitangire ni ibintu tuba twarapanze, hari udufaranga duke tuba twarapangiye kwegeranya kugira ngo tuzagera aho twifuza sibyo. So yego aka kanya muri make twarashoye ariko twizeye neza ko inyungu ziri imbere inshallah. Okay, ivyo ndavyumva wizera Imana nkuko nanjye ndayizera. Mama president nagira ndakubaze nkawe nk'umukozi w'Imana gukora aka kazi ka filme wongera uri n'umukozi w'Imana uri umusenzi uri umuririmbyi ntibiguteranya na groupe mu bamusanzwe musengana nta ntambamyi kagutera kano kazi? Oya nta ntambamyi irimwe kubera iyo dusohoye filme ndayibereka. Kura mfite kubereka filme na kinyenge nibihagaze, mfite kubereka abo dukina nange baba bahagaze, nta bintu bibi vraiment byotuma umuntu bimutanya n'Imana ngo turi gukina ibintu biri butujane kure. Hako nakina ibintu binanya n'Imana iyo filme nayihagarika. Kuko ikintu gikuru ni Uwiteka Imana yacu wahangamye mu ijuru. Kuko no kukina filme ubushobozi twabukuye kuri inde kuri ya Mana yacu yaturemye. None se nutizera iyo Mana yawe se uzazamura ivyawe gute? Niyo mpamvu ibyacu bikorera mu kwizera kuko tuzati turasenga Imana kandi n'Imana ikatugenderera none ikabidufashamo. Ndamwumva ubuvuga butumwe yari yamaze kudushira mu mavuta Idrissa ndiko ndabona arafisa kandi kajambo agomba kubabwira. Icubahiro TV twabagendeye kandi nkaho nk'umustar wo muri Nix urashobora kuvuga ati je niyumva gutya mani mwashishe cyangwa ndiko ndabona ibintu byaryoshe bimeze gute mani? Bro, first of all ndagushimye ariko akantu nashatse kuvuga gusa ibintu byose aka kazi turimo yego nubwo tukishimiye ariko karimo imbogamizi nyinshi cyane, karimo udutego twinshi cyane, urumva ntago biba byoroshye sibyo. So niyo mpamvu rero aka kazi kugira ngo ushike ku ntego yawe ufite kubanza ukihanganira amagambo y'abantu kubera ko ntago ari abantu bose bashima ibyo ukora sibyo. So hari ababishima hari n'abatabishima. So rero ikintu ukora wirinda abaguca intege kugira ngo ugere ku ntego yawe. So ahubwo ngiye ikintu nashakaga kuvuga kandi nshimira abafana bacu bakomeze kudushyigikira mu bijyanye no kudukorera aka kantu ka subscribe kugira ngo baduteze imbere. Ndabashimye cyane, respect n'abandi bagiye kureba iyi interview nabo badufashe, urabizi dore aka ni akazi kandi dukeneyemo inyungu. So ndabashimye cyane. Of course yes, Idrissa aradushimye cyane kandi aratanze president, aratanze na mama president, ariko mama president yari yavuze ko cyane president niwe yagumye yikaruma. Reka ngaruke kuri president rero yari yatubwiye ngo ariyumvira uburyo ashobora gushimira Icubahiro TV cyabagendeye kuri no musuri hejuru. President oba wamaze gutora uburyo uri bushimiremo Icubahiro TV cyangwa n'abafanzi bariko baradukurikirana kuri Icubahiro TV right now ko turi live urashobora kuba warosa amajambo ushobora kubabarira cyangwa n'ubu byakurenze nikomereze n'ibindi? Wapi maze subizi se icyambere na mbere ikintu nakora uko umuntu akugiriye neza ntago wone ikintu wamwitura man. Umuntu buryo umuntu akugiriye neza cyane ahubwo sinzi uburyo nabikubwiramo. So ikintu nambwira kwanza president wa Wewe TV mamen kuba udutekereza byonyene nakandi karusho ahako ikintu twasaba cyonyine gusa mukomeze mudukurikirane muratwiteho vraiment kandi vraiment asante sana kuba munadutekerezaho n'abafana ba Icubahiro TV. Ikintu tubizeza yuko ni yuko buri time tuzaba duhari. Tubageza ibishaka Icubahiro TV murumva yuko baguma babashimiye cyane, muze waduhaye akazi ngo big up sana. Nix yabashimiye cyane. Nagira ndababaze nka wewe president urashobora kutubwira imbogamizi uhura nazo muri kano kazi cyangwa ukatubwira inyungu zo wazitubariye. Urashobora kutubwira ibibazo ukunda guhura navyo muri kano kazi kubera turabona amazi yazindutse ageze kure. Kiganiro tukiganishe ku musozo. Nagira ndakubaze imbogamizi ukunda guhura nazo mu bijanye n'aka kazi kawe ko gukina filme nizihe bro? So imbogamizi murana nazo muri kano kazi kiri imbere na mbere urabona muri groupe saba bonyene dufite abantu benshi bakuze usanga bananduta sibyo. Uzi kuyobora umuntu ukurutsa papa aba ari ikibazo. Kandi n'ikindi cya kabiri ikintu cya mbere n'iki bajya bavuga uyu udafite njya numva ngo ni umufungo iyo udafite umufungo papa uhura n'imbogamizi nyinshi sana
Ya kubijanye n'umufungo president wa Nix aravuze yuko ari imbogamizi zikomeye cyane kubijanye n'amafaranga yo gukoresha mu gushutinga, amafaranga yo gukoresha mu myambarire, gukotesha ibikoresho bakoresha muri filme, gukotesha impuzu cyangwa amamodokari bitewe n'ivyo baba bakoresha, ibibanza bakoreramwo. Narindi ko ndakubaza rero bro, nakahe kamo utera abantu bariko baradukurikirana kuri Icubahiro TV, hari abari mu gihugu hano, hari abari hanze, hari n'abari mu bihugu bigari, urashobora kuvuga ati akamo tubateye nakahe kamo uteye abantu bariko baradukurikirana? Ikiri cyambe nabanza gutera akamo abantu badukurikirana, abantu bari hirya no hino. Cyambere twababwira yuko supporter ni ikintu kidukomereye cyane. Vraiment tubonye nabo batera nkunga vraiment byadufasha. Wana deja iyo dukora ibintu ari twe twenyene usanga ari atari kweri. So ariko tubonye nabo batera nkunga babadufasha katujya inyuma vraiment ibintu ndazi yuko byatworohera kurushaho kandi natwe twabishimira sana. Ya ivyo ni vyiza cyane. Umuntu yoba bakeneye yobasanga hehe? Adresse zanyu urashobora gusiga kanimero kawe bakagashira nko kuri WhatsApp cyangwa kuri YouTube bakamenya ngo akanimero kacu nakanaka kugira ngo umuntu arose umufungo ashobore kugirana. Ku namba mwadusanga waswa cyane navuga ngo ni ya groupe, ni namba ya MTN 076031 Deni 58. Okay, 0 sinda navyibuka ariko wabivuze. Reka rero dushimire abakunzi ba Icubahiro TV, abantu bakomeje kudukurikirana. Reka ndababwire ngo big up sana kandi ndabakurisha po. Murabona ino groupe n'abantu baba bishimye cyane, nubwo uno mutipe atagaragaje ivyishimo vyiwe neza. Uyu mutipe mu gukina kwiwararira ni mumubone nga ararira urumva ararira kandi cyane. By the way rero uno mutipe reka ndabashimire cyane kubona mwaduhaye kano kanya, kandi n'abantu mwese mwakomeje kudukurikirana. Reka mama president nawe ngira ngo agira abasezere kugira ngo tubandanye n'ibindi. Baturavye umunsi abadukurikiranye uko twatangiye ikiganiro. Reba kuri kamera bari hariya kuri kamera. Abanwanyi baturavye umunsi badukurikiranye ikiganiro cyacu ni ukuri Imana bahumugisha, kandi ndipfuza yuko mwadutera imunga manake mudufate ku mugongo bwadutera imbere, kuko vraiment bituracyagenda kurumva nyene kese ni noive, niyo mpamvu tuba dusaba ati mudufashe. Abari kutwumva rero numva ndabasezeye isaha amasaha ndabona ari kutujana, dufite ibintu byinshi twe dukorera ku mwanya. Ni ukuri musigara amahoro y'Imana kandi Imana ibane namwe, amina. Ikifuzo cha Nix Films baripfuza ubufasha, wewe wabaravye ukaba wumva aho bafasha, gira Icubahaye kugira ngo bagaragaze talent zabo, kandi talent zabo bavuze yuko atari z'ubushira soni, ni talent zizoza gufasha ugwaruka ndetse n'abakuze. By the way reka mvuge ngo mwakoze cyane kudukurikirana kuri no munsi uri hejuru. Abakunzi ba Icubahiro TV aho muri hose, abakomeza kudufollowinga ndetse n'abashininga, abakomeza kuraikinga ndetse n'abashira ko comment zanyu tuba tuzikeneye. Reka ndababwire ngo big up sana, ndabakunda cyane. Urakoze cyane mutama waduhaye akazi, urakoze cyane manageri ukomeza kutwitaho mbere ukaduhereza n'ibiganiro bya buri munsi. Reka mvuge ngo asante sana, jewe ndabashimiye cyane. Kuri micro mwari kumwe na Lucky ndayikengurukiye nkuko bisanzwe. Kuri kamera mwari kumwe na Omonisia, Dr. Omonisia kubatamuzi neza bamwita Mesha. Kuri edit musanzwe mumuzi ni Icubahiro patient. Bye bye kandi ndabakuriye sari kubadukurikiranye cyane, ndabakunda gose. Bye bye.